Bengibuya kule yakho ke sesivala ke manje ukuthi izingane esikhona manje umuntu asanxusa izingane ukuthi lezi zingane ezikhona njengamanje lenkululeko sidlule kanzima kabi sesifike siyalontsha nje ANC yabhena ngo1990 1991 abantu baphuma emajele nani silotha nebranch la branch yokuqala yethu ANC uchairman wakhona kwaku Kenny Gumede unobhala wakhona ku Sithanca nana isela Sithanca uthandiwe ekhaya kaMncwane umphathi imali ku treasury unkulu demand yes eyothi ngala uchairman wakhona kokuqinisa kwambanje secretary ko Mhlonipho Ntombela lo seyilukula manje i-spokesman ukhulumela sibambe kanjalo nje silontsha ke akubanga mnandi ukuhamba ukufike sakhe le branch kuze kufike kule branch yakho njengamanje akubanga mnandi yes siyanxusa ke intsha yethu ke uNkulunkulu wami usana ukudlala ngento sisebenzele kanzima kangaka kunabafana esigijima phezulu kwabo sekulomzabalazo hey abaningi kunabantu abane emotional braces sekulomzabalazo abantu abangadlali ngawo ngoba ikengeningi ekhula njengamanje bakhona ngenxa yethu kube lo dlame sayidedelwa khona nabo mama abazali zingane abekho kwazona ngabazikho yabo indlela kwakufiwa ngawo hey ngabongele ithuba encane kwempilo abayiphilayo abalitholayo elingandele umuntu ngokuzindawo nje abantu bebeshona baphelile khona ngane ngoba siyaphila kumuntu kodwa zikho emhlabeni kwazona lezi ngaba iphushwa ukuphushwa abangadlali ngelithuba abanikwe lona elihle kangaka elicayi kangaka banganakekeli and uyazi ke mholo uselapho ngibonga nje ukuthi udlulisa amagama anzima kangaka wabhekise kuyouth ekuthenini ayimusa ukuyithela ngabandayo ngoba nayiqala indlela andumhlahlandlela nawukhanda wendawo abaningi abasibona bekhululekile namhlanje abenza yonke into abayithandayo khona la ewadini through nina indlela enasebenza kanzima yabona mawubalika bese ndlule kuzona ko Westville onezo mahanga strike no Sisithoko sifisa ukuthi nembokodi ibone ukuthi kwakunembokodi yayikade ikhona eyayinesibindi esihlulu ukwenza ilwela ukuthi le generation ekhula manje ikhululeke so njengamanje ke mholi la ngifuna ukubeka khona kuloko kushoyo ukuthi yebo zikhona izinto njengamanje ezinyakazisa umhlaba noma izwe nezinto ezenza abanye baze bagcine sebethi ayikho lento yalenkululeko ayikho lento esasiza balazela khona abanye baze bakhulume bathi lo mzabalazo esiwenzayo sa benefitani la engifuna ukuya khona ukuthi ke emagameni owashayile ngizothi sa benefit because namhlanje sinodokotela sinonesi sinayo yonke inhlobo yabantu ongabacabanga abafundiswe lo hulumeni wenkululeko yabantu abamnyama bathola amabhazari abantu bakwazi ukufunda qala ngekhathi ubandlululo ungakwazi ukwenza lokho kuningi kakhulu esingakubala mangithasela kulokushoyo mholo ukuthi makhulu kakhulu amagama owashoyo ngowaphonsa entsheni ayivuka ithathe ayingayekeli idasenuki igcine ifadabele ngesimo samahebezi nemoya yento ezithize ezinyangazisa le ruling party ekhona iorganization ekhona abantu abamnyama ngiye ngizwe nje kukhona abakhuluma athi umuntu mina hayi ngcono kubuye bona belungu kungcono kule conversation besiyenza namhlanje bayizwela ukuthi amabhunu anenzani ngekhathi zobandlululo naniboshelwa into engekho kuqala because bingadlali inkomo kahaka ngiyayazi kwami wawuthi mawuhlangana nevene emgaqweni imelo yelo inosibo lude wawuvela ubale ungene ehlathini ungazange ulwe namuntu ungaphethe lutho ngokuthi wawazi ukuthi inokuthi imela bakushaye bakuxhaphaze nje bakushaye phela ledazi ukuphela ngithi into abayithuye yona ukuthi bohlakazela into ekhona
noma yini kwampukane kwaqati kwanja ababona idazu bafike bayihlukumeze bayikhuza inhloso yakho uyileyo yes quba mholi yes nginawe mholi ekutheni ngiyacela iyouth kulesi sikhathi samanje kakhulukazi manje ngicabanga ukuthi thina besiqhuba ngeold version and thina siyadinga kubona njengoba bebasha sebefundile sithole i-new version ezokhulisa lo mzabalazo wethu siqhubeke nenkululeko because nithathile iqathu nalibeka la then sekubona manje ukuthi bona sebeyenza kanjani inkululeko yethu ukuthi ifike la sifuna ukuthi sifike khona so njoba kuyilong walk to freedom kwachaza kona ukuthi asebeyilwile bayophelela la bephelela khona bese kuqhubeka abanye ngenhlanhla ke zifundile ingane zanamhlanje siyabadinga abantu abenza IT science and technologies everything njengoba namhlanje sesikhuluma ngama-zooming siyabadinga abantu abasha abazodila nalezo zinto enjalo bathuthukise umzabalazo wenkululeko yabantu uye phambili ngobuchwepheshe obukhona obusha beyithatha from kunina mholi ngoba phela nina menze kwalula mawukhuluma ngokushawa amabhunu lezi ngane mhlambe kwesinye isikhathi mabebuka iSarafina khona abantu abayibabuka iSarafina ngiyengibatshela abanye lento eniyibuka kuiSarafina thina asiyibuki imovie into ebiyenzeka kuthina exactly so nina akusekho ukushawa uhulumeni univikele ninamalungelo usunelungelo lokuthi if ufuna ukuimplement into oza nawe ibeke phezulu kwetafula then leyo nto mayizosiza isigodi sonke noma umphakathi wonke wangakini siyoyincoma kakhulu leyo nto so ngamanye amazwi ke ngithi ke mholi sesivala ngithe nje ake ngicela ukuthi akuthi nje bhotsho kuyona intsha ukuthi mhlambe ikuphi engasisiza ngakho bangathi abantu hayi lenkululeko esasilwa ayikho sinani sa benefita it's not about ukubenefita mawukhuluma ngomzabalazo umzabalazo sikhuluma ngawo la sibhekene nesimo esingaphezulu kwaso njengamanje sisenenkinga yomhlaba awukabuyi mawungakabuyi akuthini sobuyisa sesiyidlalile ethi role njobusho mholi but le generation ngoba isifundile iyona esifuneka iqale lapho ibheke ezinye izinto ezahamba isalela because le ndlela yinde sikwi-Titanic umkhumbi lo so kufanele kwathi udila nayo yonke inhlobo yomuntu kwesinye isikhathi ukuthi usathi ukwi-mission uthola ukuthi khona into ezokuphazamisa nezokuphula umoya so lokho akusho ukuthi sekufanele kube fed up siyabona kunabaholi abaningi njengoba ngibale ngisho ngithi obaba Solomon Mahlangu Chief Albert Mthuli obanibani abalwela umzabalazo njengoba belele lapha emathuneni lokho kungayinhlamba kuthina uma singaliyekela izwe livele lihambe nje kanjani ngoba sithi uhulumeni wethu akenzi kahle uhulumeni akuyena lo lapha eParliament uhulumeni thina abantu so yipi imizamo esiyenzayo thina ukulekelela ugovernment ukuthi ugovernment abone ukuthi nansi imission abantu abayifunayo because the time isiyintsha sikhomba khombana ukuthi obaba bethu bazabalazela into engekho because namhlanje kuyilokhu bathi phela manje isikhathi kuzabalaza siphelile isikhathi sokudla imali siphele kanjani isikhathi sokuzabalaza mholi kusenenkinga yama-challenges angaka kumanje ngikhuluma nje sinama graduate aphuma ema-universities sisahlalelwe umqansa wokushintsha education sizama ukwenza education mholi ikwazi ukulekelela ekutheni ngoba zonke ingane nje bawuchaza ezesikoleni aziphiwe zonke ukuthi zifunde iphase zigogode khona ingane eziphuma halfway sihlangabeza kanjani ukuthi sinikeze lento yama skills and development mhlambe owenza ugesi simthole senza ugesi owenza mhlasimbe eza agriculture simfaka agriculture owenza ama blocks nabanye abazofundiswa ngokufuya izinkukhu nokwakha amaqanda zonke lezo zinto enjalo izinto esidinga ngiyakhumbula mholi kwewayithinta leyo mhlambe futhi uzoyithinta sesivala because likhona ithuba elincane lokuthi
even abomama endaweni ukulekele ku government bangahlangana if behlangene beze because ubaba mekhethwe endaweni osuke eyicancel usuke efanele lo labo bantu abasuke bemkhethile balethe izinto etafuleni nake sesidinga baba ungasitholela indawo sikwazi ukutshala amaklabishi ipinish everything ile nkululeko esikhuluma ngayo ukuthi nesidingayo njengamanje makuthiwa ke emoli mawuthi bathi phela sesiphela isikhathi sokuzabala sekudliwe imali ngiyadabuka makukhona into efana naleyo because iseyinde kakhulu le ndlela i-education kusitshela ukuthi uma bephuma esikoleni manje itifiketi le ngodongweni amajazi egcwele oma odrop kodwa bengaqashwa ndawo bengasebenzi i-education yethu safuneka sibuye siguqule sibuke ukuthi uma umuntu efunda akakhethe lezi ifunda azokwazi mefunda akwazi ukuqashwa noma ayiqashe ila sisele khona so mawuthi ke usunesikhathi sokuthi uzodla imali engathi usheshe wafika kulelo qhathi le sicela iyouth nje isukume ithathe makuphunywa nje manje kuthiwa silwela iSouth Africa ukuthi sisave ekuthenini esizukulwaneni esizayo lesisizukulwane esikhona chief esikhona njengamanje sibheka ukuthi kube yisona esizohlelela isizukulwane esilandela bona kwenkululeko yezwe uma umholi njengoba kubiza umholi weveteran thina kade sincela kunina nathi uyasibona nathi sesigijima simadolo nzima manje konke sesihand over kubona ichoice sikubona ukuthi konke lokwenani kwenza bakuthimisela ngamathe noma bayakuvikela